yoon waaniin akkanatti itti akkana ta'e gartee ati waa dhiiraa miti dhalaadhaa najaatii warri jettan aboo yoonan miyyoo san fidee abdii wajjin ol baasee nikaa wajji godheefi deemeeni bakka nikaatis geessee wajji godheefi waraqaa suuraa isaan lamaan wajjin jaartii abdiiti ta'uu dhalaan tun miyyoon tun jaartii abdii ta'uu akkasitti isin garsiisu wal bira fidee haasofsiisee haasoo saniin isin garsiisin dhiirummaati akkasiin na beektan na arguuf jiraattan akkasitti akkasi qoodan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota najjaashtuuf jirra jirtu isin jechaa arragaa maal qabattee dhufte jechuun keessan oromoo irraa wanneen hin qabadhee dhufe hunoogaa akkasumatti hin jira ana dhukkuma jira abdilleen arraan tana dhufeeti manaa kamaa nageessee kute manaa kamallee nageessee kute hunoo akkasiin gaa duniyaatuuf ol baatee ammaas naaf dhaadachaa jirti ol baateeti naa dhaadachaa jirti isinis dhaadannoo isiisan haa guuttattu abdi fuudhuu hin dhiisu fuudhuu numa fuudha dhalaan qophiidha qophooytee jirti duraanuu isii sodaatteetii miti wanni usteef as baateetillee ni dubbatti micuuyyoolleen as baateetillee ni dubbatti telefoona illee wal quba qabaachuu jiranii galgalaa ganama wal quba qabaachuu jiranii miyyoo fi inninis duniyaa ifiijii na dhugii jeejaan dhadhaan dhaabbadhu ammallee deebiteeti shiitaa miti goguraan itti kaayatte dheengadda siif obseetiin jira amma garuu harkaan na cabee harki kiyyana buqqee ni fayyaa akkatti nafu dhiira gartee si wajjin dhufte saniis irraayin kafalootaa siif garuu ati dhalaadhaa baallama siin seenu duraaneus baallama siin seenu waaniin jeesan garuu'an baallamni kiyya kayin sii guutu abdii intala san itti fideetuma gartee fuudhee aruusa san qilleensa irratti arguuf jiraatta duniyaa tana gubii gati ni fuudha abdi ni gubatta shiita keessatti shiituma keessatti hafta malee aartee gubattee iyyitee fifiidee waan bakka dheetu takka hin qabdu siif taatu gartee waliin jiraatta ta'e inni fuudhusanii wajjin si ta'uu baannaan ni deemta akkuma deemtee lallabtu kanatti abdi fuudhuun isaa waa hin oolamne ni fuudha siif taatu wajjin jiraatta si ta'uu baattu deemteeti iyyita aboo yoo ati ganaa shiita maal najjaashattiin kaayattaami shiituma qabduu facaaftee qullaa yoon deemin yaa duniyaa arguuf jiraatta yoon akkas hin goone hanga ati shiita najjaashattiin kaayattu firraa baatetiin najjaashi kaayattu kana yoo ati miiqqaan guurre qushaasha hin guurre deemtee kakaattu kana darbiteef maafuu hin deemne arguuf jiraatta illeen dhufee nalaalee haa galatoomu kalallee dawallee naa biteeti dawaas akkanatti seeraan takka takkaan fudhadhu naan jee na biraa kute ati garuu ati anuma dhukkubu jiraa dhukkubbiin ati narraa xiqqishoo wayyaatuma erti niin fayyaa akkatti nafu ammoo duniyaa dhaabbadhu googiraa maal nakka isaa miti yoo ati shiita qabsanuuf irra cirtee facaaftee quba kee lakkaawa shaararan deemin abdii fuudhee aduusa saasan agartee ijaan qilleensa irratti arguuf jiraatta anis waan itti kee godhuu hin dhiisu duniyaa niin godha abdii ni fuudha sumaan agarsiisu ta'anis hanga akkanatti gartee harkana cabsitee namaa wajjiin gartee dhiiraa wajjiin nadhoftee harkana cabsitee oowwa garaana buufte kana an oowwa mataaniin si baasu ta'a akkamiin mataan na baafta yoo jettu taate abdi fuuseetumaan intala sanii wajji abdi aruusaas godhatee nagayaan jiraate sana gartee shiitaa sittiin kaayettee dhaadattu saniifi kunoo birraa yeroo TV gartan namaa wajji dhiiraa wajjiin akkasitti dhiirti kaanis ala gartee namni meeqa ala dhaabbate kaameraan seenne malee ala dhaabbatanii akkasitti dawootti akkas na goote abdi immoo najjaash akkas goote
Najjaash akkas goote akkasitti dhooytee cabsite irra jettee akkas goote jee sodaan inni sodaatu tokko hin jirtu. Kaayoosaa guutumaaf deeman ni fuudhaame ni fuudha. Warri dhalaa samaaliif gubattan dhiirsi takka yoo fuute wanni isin aarsee isin gubachiisu maaltu jira? Haa fuudhu dhiiraaf fuudha ni gaa isaaf bulcha isin hin bulchitan isin lachuu ni gaa yoo fuudhe maaltu irraa irrata dhalaan dubartoonni biraa warreen maa fuudhettanii loltan kun na dhukkubu jira. Dhukkubbii tanaas ati numaan fayyuun kiyya waan hin oolamne garuu immoo fayyaan tiyya abdii gartee fayyaan tiyya harkachuun harkadhee gammachuudhaan jiraachuun kiyya abdii fuudheetuma intala harkana cabsiteemi harkana cabsite afaan nan cabsine afaan kiyya ni dubbata yoo afaan keessa na dhaanu arrabna kiyya ni sosso'a hangaan jiru gartee hanga lubbuun na keessa jirtu abdii fuusisuus hin oolu ani tana dubbachuus hin oolu waan fidde san fidda malee wanni tanaa olii taate fiddu hin jirtu. Harkana buqqiftee harki kiyyaas buqqaan tiyyaas ni fayyiti. Namni wanni balaan takka maa dhufti hin jaan rakkoo dhufteef humaan jaanii rakkoon dhufte tawleetiif irraa waa baratta rakkoo duuba bal'oo jira tatiyyaa ammoo duniyaa bal'oo wachii isin gootan kun anaa fi isin wal arguuf jiraan waan tanaanis godheetumaan duniyaa galchinaati abdi maarree ni galchinaati dhiyeessisiin tun haadha mana keetii leencaati jettee duniyaati leenca gootaami aboo leencummaa ishii tana dhalaan irraa buuftuus ni jirti yuma sanuu isiin tun dhalaadha jeetiin xiqqishoo gartee duniyaan irraa if qabi harkatti laadhuu dhalaadha jee usemmoo amma immoo harka gartee itti laachuun kiyyaas waan hin oolamne akkaan itti laadhu anis niin beeka isinis garsiisuuf hin ta'a dhalaan meeqaa jira isiin leenca jettaniimi ta isii kana qabdee adda caccabsitu sanii jira bakka lama ta isii gootu dhalaan sanii jira ta'uma maaliif gartee isuma tana maan hin geessine isiin tun akkamitti kanas gootiinaan jettuun dhalaa meeqa qabee irraa taa'u jira ta biraatiis lola yoo feetees dura gartee abdiin kun haa miyyoota na fuudhuuti hoggaa inni miyyoota na fuudhe akkasitti itti dheeytan jeetiin yoo isiin ganaa dubbii kanaa goote itti dheeytan jeetiin usee maleen gartee duniyaan sodaa isiitii fi gartee harkatti hin bobbaasu dhalaa wajjin hin qixxaatan jeetiin usee malee itti afaaniin dhaadadheemi dhaadannoo tiyyisan dhalaa isii qabbaneessitu meeqaa jira meeqa ta itti munugeessi jechaa jirtu guyyarraa mee afaa dhaabbadhaa jee akkana na gooteeti deebitee ammaas deebitee shiitaan itti kaa'e googiraan itti kaa'e wal arguuf jiraannaa yoo nan googiraa sittiin kaan jettee dubbattiimi duniyaan aboo duniyaa humaa miti siin agarsiisa gaafaan sammuuti kitana if qabbaneessee anees si agarsiise jiraachumaaf ta'e yoo ti shiituma nakkitte najjaashittiin shiita kaa'ee najjaashii miti najaatii jettu kana dhugumaan najjaashii inni kun dhugumaan dhiirummaa san qabaa guyyaan jettu ni dhufti intala san gaafaan akkasii fuuyise san ol baateetuma dubbachuu ta'isa dhiiraaf fuuyise dhiirummaa seetiin fuusifteemi najjaash nagarteettee guyyaati dhugaan himtu guyyaa sani guyyaanan fuuyise abdii amma abdii sodaa najjaash akkana godhan cabsan najjaash toman jee nama du'a jirus baree inninis akka mataatti sodaachaa hin jiru sodaan inni isaan sodaatu tokko hin jiru sodaa takka hin qabu anuu harki kira na ta'e kun isaan hin sodaadhu anaaf irraa quba qabu akkana deemaan dhufnaan tokkichaa feeniin firraa dhorka isaan harka tokkichaa feeniin firraa dhorka dhiiraa marrimaan isaaniitiin akkanatti harka fudhachuu ta'a
taamma dura gartee duniyaa wajjin na godhaniifu balloo fi birraan walitti qabamanii taa'anii mari'atanii karaan hin deemu ni gala dalaganii eeysa bobbee gala eeysa jiraarra jedhanii qoratanii dhufanii mi mee ammaan tana harki kiyya kun akkumaan akkana jiru kanattu harki kiyya kun na fayya akkatti naftu gartee ni fayya cabaanis buqqaanis fayyuun isaa waa hin oolamne cabaatee buqqaatee ni fayya akkatti nafu ammoo isiniifin ta'a isiniis isin warri dhiiraa duniyaa qofaas situme jettan warri duniyaa qoftiin gartee situme jettan san isiniis numa ja'a akkaan itti tumame akkaan itti akkas ta'e anaatu beeka malee isin na bira jiraattanii isin hanguma irraa gartan dubbattan malee qilleensa irratti dubbattan malee ani nama meeqaa duuba jiraachuun guyyisaniis nama saniis guyyaan dhugaa isin as baasee himu guyyaa sani maaliif akkana gootaa gaafa jettan tokko tokkottiin irraa dalaga kana nama san hunda tokko tokkottiin alaa nama matatti irraa qabadhee isin garsiisu ta'a daawwattoota keenya duniyaan ammoo ani waanumaan akkanatti itti harki kiyya kun hundi itti na buqqee itti akkanatti itti kana dhukkubsadhee akkanatti taa'u jiru kana yoon waaniin akkanatti itti akkana ta'e gartee ati waa dhiiraa miti dhalaadhaa najaatii warri jettan aboo yoonan miyyoo san fidee abdii wajjin ol baasee nikaa wajji godheefi deemeeni bakka nikaatis geessee wajji godheefi waraqaa suuraa isaan lamaan wajjin jaartii abdiiti ta'uu dhalaan tun biyyoon tun jaartii abdii ta'uu akkasitti isin garsiisu wal bira fidee haasofsiisee haasoo saniin isin garsiisin dhiirummaa xiyya akkasiin na beeytan na harkuuf jiraattan akkasitti akkasi qooda naa keeysan warri har'aan tan ol baatanii najjaa ishee miti najjaati jettan hundinuu gaafa san namni nama karaa nama isin duniyaa qajeelchatan kun ati leenca ati gootaa jettanii eegeetti gootan tana eegee tanaan akkaan itti irraa muruu niin beekanu dhalaaniin irraa mura dhalaa isirraa murtuu jira irraa hin mursiisa amma garuu harka dhalaadhaa isitti laaddu jeetiin taami annan dhufnaan akkuma dhiiraa sanittiin dhiyee lafa darbee irraa kabaladhaan isiin duraan dhalaa jeetan harka irraa qabeemi dhalaa irraa kabartusaniis ittiin fida itti fideetiin agarsiisiis abdiis ni fuudhaami ni fuudha irraas boruus fuudhuu hin dhiisu an akkana godhan jee ifiifee ilmaan siitiis gartee ilmaanis dhiiftee ilmaan isa bira dhiiftee biraa deemte ilmaan kiyya kun akkamitti jiraatanii maal nyaatanii dhuganii jettee hin yaaddu tuni dhalaadha jedhanii waan bira taaniif ni qabdi hordoftootaa fi daawwattoota keenya dhalaan gorsaa alaa qabdu ta namni alaa gorsu tasaniin deemtee jaarsa'ii fi mana gartee akkasitti manatti shuggutiidhaan itti dhufanii jaarsa akkas godhan jaarsasii akkas goosifte manatti tan akkamitti ol deebi'ee hojii jiraataa abdii isii wajjin numaa hin jiraatu hojii jiraachuuf illee hin taa'u ni galchina maarreedha jaaniite amma balloon amma afaan tolaa waan san hunda godhee leenca jee duuba taa'ee duniyaan leenca jee haasawami aboo balloo leencummaa san na agarsiifta isiin leenca ta'uu fi an leenca ta'uu dhuguman najjaash kun dhiiraa guyyaan ati jettu guyyaan abdii fuuse fuudha isaa san irratti agarteeti dhugumaan leencaa mucaan kun waan itti jee ni godhaa jettee qodanaa kaa'u ta'isa dhiirummaa xiyya akkasiniin isin garsiisa googiraan uwwisetteemi googiraa miti guyyaan isii guyyaan gartee abdii fuuse san guyya saniin koota uffadhee karabaattaa isin itti kaa'ee akkasitti abdii fuusee aruusaa sanitti keessatti isaan bira ta'inni fudhatanii fi abdii fudhatan bira akkasitti dhaabbadhee dhiirummaa xiyya akkasitti isin garsiisan akka keessan kanaa miti akka keessan kanaas nin kafaladha
arraas burruus ta'ee walitti dhufuu jiraanna wal harkuu jiraanna kafaladheet maal isin garsiisa kafalachuun kiyya hin oolamu gubaa gata muhtaaree fi balloon wal harkuu jiraanna haasoo ammaa haasoo ittan kana itti sheena'u teeysan guyyaa itti sheena'u ittanii dhufa guyyaa san waan dubbattan dhiirummaa xiyyaas akkasi qoodanaa keessanii abdii fuusisuuf hanga harki kiyya kun fayyeena dhinuu hin eegu osuma harki kiyya kunuu fayyeena hin dhinneen intala sana itti fidee hunoo taabtii fudhu deemu tana jee isin garsiisuta hordoftoota daawwattoota keenya gaafa san isinis waan dubbattanii kanaafuu salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaa